turabasuhuje kandi tubaha ikaze inshuti mukurikiye Sincere.official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezeho dukesha ijwi ry'Amerika. Kora subscribe tugiye dukomeza kubana dore amakuru twabateguriye muri aka kanya. Mu mpera z'iki cyumweru turangije umunyarabiya Saudite yishe abadage 5 akomeretsa abandi 200 bari mu isoko rya Noheli aho biteguraga uyu munsi mukuru. Ku kirwa cya Mayotte cy'Abafaransa kiri mu nyanja y'Abahinde harubakwa ibitaro nyuma ya serwakira yahibasiye. Igitero cy'indege cya Israel cyaraye gihitanye abanyapalestina 28 i Gaza bari barahungiye mu ishuri rigereranywa nk'inkambi. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kirwa cya Mayotte abatabazi n'abazimya inkongi z'imiriro batangiye kubaka ibitaro by'ubutabazi bwihuse. Kubaka ibi bitaro bije nyuma y'uko abaturage baho bahungabanijwe bikomeye na serwakira. Iyi mirimo yo kubaka ibitaro mu karere ka Mamazu iri gukorwa n'abasanzwe bakora ibikorwa byo kuzimya inkongi z'imiriro n'iby'ubutabazi. Abahagarariye iyi mirimo bavuze ko ibi bitaro bizaba bifite ubushobozi bwo kwita ku ndwara izo arizo zose ziboneka mu bitaro bisanzwe. Umushinga wo kubaka ibi bitaro uje nyuma y'uko iki kirwa cyibasiwe na serwakira. Iyi serwakira yangije ibintu bitabarika ndetse isiga abaturage mu bihe bikomeye, aho bagaragara ko bakeneye kongera gutangira kubaka ubuzima bundi bushya. Mu mpera z'iki cyumweru imirongo miremire y'abaturage batuye aha hibasiwe cyane bagaragaye bari imbere y'amaduka acuruza ibintu baba bakeneye umunsi ku wundi, aho yatangiye gufungura buhoro buhoro. Ibi birakorwa ari nako ibikorwa by'ubutabazi nabyo bikomeje ndetse n'abantu bakagenda basubira mu ngo zabo bahawe amazi meza yo kunywa. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize Perezida Emmanuel Macron yari yasezeranije ko byibuze mu gihe cy'icyumweru igice kimwe cy'abaturage bazaba bafite amazi, ariko aburira ko amashuri atazatangira ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa mbere nk'uko byari biteganijwe. Katuve muri Mayotte noneho tujye mu Budage, mu gihe mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi birimo abakristo bari kwitegura umunsi mukuru wa kiliziya uzwi nka Noheli, aho baba bibuka ivuka ry'umwami Yesu Kristo. Abadage bo mu mujyi wa Magdeburg bo bari mu gahinda kenshi nyuma y'igitero cyahitanye bamwe muri aba nyine baba bitegura uyu munsi. Umunyarabiya Saudite mu mpera z'iki cyumweru turangije yagonze agambiriye abantu 5 barapfa, abandi bagera kuri 200 barakomereka. Abayobozi bo muri uyu mujyi uherereye mu burasirazuba bw'igihugu bavuze ko ukekwa gukora iri bara ari umugabo witwa Taleb al-Abdelhamsen ukomoka muri Arabiya Saudite. Ejo ku cyumweru abantu bagera ku 2,000 bateraniye kuri kiliziya nini iri muri uyu mujyi wa Magdeburg mu gitambo cya misa yabereye no hanze kuko batashoboraga kuyikwirwamo, maze bayikurikiranira kuri televiziyo nini yari yashyizwe hanze. Abayobozi bavuze ko Ali Abdelhamsen yagabye iki gitero akoresheje imodoka yahari abantu bari mu isoko ricururizamo ibintu bya Noheli. Ubuyobozi bwumvikanishije ko yabikoranye uburakari buvanze n'ibitekerezo bikomeye by'intagondwa za Kisilamu. Ubuyobozi bwo muri uyu mujyi kandi bwakomeje kuvuga ko uyu watumye abadage bo muri uyu mujyi babona Noheli y'uyu mwaka nk'idasanzwe, ko yabikoze ku bwende kuko banabihuza n'uburakari yatewe na politiki y'Ubudage kubimukira n'uburyo iki gihugu gitanga ubuhungiro. Minisitiri w'intebe w'Ubudagi Olaf Scholz yamaganye iki gitero cyumvikanye nk'icyashegeshe imiryango y'Abadage bari mu bihe bya Noheli ndetse n'igihugu muri rusange, kuko mu myaka 8 ishize undi mugabo wo mu mutwe w'abajihadiste nawe yakoze ibisa nk'ibi mu isoko riri mu murwa mukuru Berlin, agonga abantu n'ikamyo. Ejo ku cyumweru muri Gaza ingabo za Israeli zagabye igitero cy'indege ku ishuri rya Musa bin Nasayir gihitana abantu 28 barimo n'abana 4. Aha mu mujyi wa Gaza umaze kwangirika ku buryo bukomeye kubera intambara ihabera, buri munsi humvikana abantu bapfuye. Abanyapalestina basa nkaho bamaze kumenyera intambara ibera i Gaza ku buryo ahabaye igitero bajya gushungera. Mu mpera z'iki cyumweru turangije mu gace ka Ali Daraj kari mu mujyi wa Gaza, igitero cy'indege za Israeli cyagabwe ku ishuri ryari ryahinduwe nk'inkambi icumbikiye abavanywe mu byabo barimo n'abaje kureba aho iki gitero cyabereye kimaze kuba.
nyuma y'amezi arenga 18 intambara ya Israel na Hamas itangiye, Gaza ntiyigeze ituza nubwo amatsinda y'abanyapalestina yagize uruhare mu mirwano yavuze ko amasezerano yo guhagarika imirwano yari yitezwe mu bihe bya vuba kurusha uko byari byitezwe mu minsi ya mbere. Igisirikare cya Israel cyo ku rundi ruhande cyatangaje ko cyagabye igitero simusiga cyibasiye ikigo cya Hamas ikoreramo kiri hafi y'ishuri mu burasirazuba. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu radio yacu voa.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu YouTube, X, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mbere yuko tujya mu karere, tubanze twumve uko abanyamakuru muri Ghana bari ku rugamba rw'inkuru z'impuha, aho iki gihugu cyari kimaze iminsi gihanganye n'inkubi y'ikwirakwira ry'amakuru y'impuha n'ibinyoma. Bamwe mu banyamakuru bizeye guhangana nayo batangaza amakuru ya nyayo yo kwizerwa. Iyi nkuru turagezwaho na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Kwaku Asante ayobora itsinda ry'abanyamakuru ku mushinga Fact Check Ghana w'umuryango Media Foundation for West Africa ukorera mu murwa mukuru wa Accra. Iri tsinda rifite inshingano itoroshye yo kurwanya amakuru y'impuha n'ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bisanzwe. Asante avuga ko we na bagenzi be nta buke bw'ibyo gukora bafite. Hanze hari amakuru menshi y'ibinyoma. Urabyuka mu gitondo ugasanga abantu benshi bakwandikiye bati watugenzurira ibi bintu. Ese aya makuru arizewe? Ese ibi niko bimeze? Hari uwadufasha? Hanyuma tukabasubiza tuti yego twabigenzuye, ukuri nuku, ibi si byo kwizerwa, aniyo makuru yizewe. So this is the accurate information. Kugenzura ukuri kw'amakuru ni ibintu Asante agirira ishyaka, kandi kuva mu myaka 5 ishize yagiye haranira kugeza ku banyagana amakuru yizewe. It gives me a lot of joy, knowing that you are doing something that biranezeza cyane kumenya ko urimo gukora ikintu kigahita gitanga impinduka kandi kikagirira umumaro abaturage, kuko amakuru y'impuha ashobora guteza ingaruka mbi cyane. Reba nko mu gihe cya COVID-19 igihe hari urujya n'uruza rw'impuha. When there was an influx of false information. Posha Fafarigeza, umunyeshuri wa kaminuza, yiboneye imbona nkubone ingaruka amakuru y'impuha ashobora kugira. Yaragiye kuriganwa habura gato ubwo yakiraga amakuru y'ibihuha kuri WhatsApp bamubwira ko Vice Perezida wa Ghana Mahamadou Bawumia arimo gutanga impano y'amafaranga. So someone sent a link to me that Bawumia was giving. Umuntu yanyohereje umuyoboro link uvuga ko Bawumia arimo gutanga amafaranga y'ubuntu. Mpita rero nkanda kuri iyo link, nkora ibyo basabaga byose, biza kugeraho ngomba kusangiza abandi kuri WhatsApp. Nabyoherereje abandi ariko nta mafaranga nigeze mbona. Umuntu araza ambwira ko ayo makuru ari ibihuha, ko ntakwiye kuyakurikiza. Tekereza umwanya wanjye nataye nsangiza abandi uwo muyoboro. Nakabaye hari ikindi nikoreye. Kandi muri ubwo buryo nanakoreshaga internet yanjye nsangiza abandi ibihuha. Numvise binteye ikimwaro. Umunyamakuru Asante n'itsinda rye bashyizeho ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bigamije kugenzura amakuru. Porogaramu yitwa Invid Fake Debunker ni kimwe muri byo, aho ifasha mu kwerekana inkomoko ya buri video yashyizwe kuri murandasi. Asante avuga ko hari n'ibindi bikoresho by'igenzura bifashisha. Asante ntari wenyine muri uru rugamba. Rabio Ali Hassan amaze imyaka irenga 10 akora itangazamakuru. Ni umuyobozi w'itsinda mu muryango Fact Space West Africa ugenzura ukuri kw'inkuru, uhirimbanira guhangana n'ikibazo cy'amakuru y'impuha n'ibinyoma ndetse n'icengeza amatwara muri Afurika y'Uburengerazuba. Ghana Fact ni ishami ry'uyu muryango. Uyu munyamakuru Ali Hassan avuga ko kuri we kurwanya inkuru z'impuha birenze kuba akazi. Asobanukiwe n'akaga amakuru y'ibihuha ashobora guteza abaturage basanzwe, ibihugu n'akarere kose ka Afurika y'Uburengerazuba. Ntabwo turi kure cyane yo kugira abagizi ba nabi bakurikiranira hafi ibibera mu gihugu, bashakisha ahari ibyuho bikomeye n'uburyo bagerageza kubimeneramo. Niyo mpamvu turimo kugerageza gukoresha uburyo buto dufite ngo tugire icyo twakora binyuze mu gufasha ibitangazamakuru ngo bishyireho uburyo bwabyo bwo kugenzura ukuri kw'inkuru, binyuze mu gufasha abanyamakuru kugira ubumenyi bwisumbuyeho bwo kubafasha gutahura inkuru z'ibinyoma ndetse n'ubukangurambaga bwo kurwanya inkuru z'impuha ziyobya.
Ari Hassan n'itsinda rye bifashisha porogaramu z'ikoranabuhanga ngo babashe gukora umurimo wabo. Izwi cyane muri zo ni iyitwa reverse image search bakoresha kuri amwe mu mafoto akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Yizera ko ubushobozi bwo kugenzura ukuri kw'inkuru bushobora kujyana n'umuvuduko w'inkuru z'impuha. Turimo kubona urubyiruko rujya kuri interineti rwiyongera, kandi hari ubushake bwinshi bw'abafatanyabikorwa banyuranye bwo kubasha kugenzura ibivugwa nk'uko tubibona mu bitangazamakuru bisanzwe ndetse n'ibyo kuri interineti. Ibikorwa byacu rero byabaye ingirakamaro cyane. Ejo haratanga icyizere cyinshi, kandi twizeye ko tuzagira umusanzu dutanga mu bushobozi bwacu buke, tukabasha guhangana n'akajagari k'inkuru z'impuha atari muri Ghana gusa ahubwo ku mugabane wose. Ari Hassan arimo gutoza impirimbanyi zigenzura ukuri kw'inkuru mu bakiri bato ngo binjire mu itsinda rye. Nshimishijwe no kuba mbasha kubwira rubanda ko hirya y'ibyo umuntu yavuze cyangwa se hirya y'ibyo yatangaje, mba mfite ubushobozi bwo kugera kure mu kumenya niba ibyo ari ukuri cyangwa atari ko. Mu muryango Fact Check Ghana, Asante anasangiza ubumenyi bw'abanyamakuru bakiri bato akora ibishoboka byose ngo kurwanya inkuru z'impuha bibe igice cy'ingenzi cy'akazi k'umunyamakuru. Iyi yari inshuro yanje ya mbere nk'umugenzuzi w'amakuru. Mvuye mu nyigisho zabereye aha, inyigisho zatanzwe n'ishirahamwe NGIG. None ubu ndiko nkora na Fact Check Ghana. Kwaku yaramfashije cyane gose mu rugendo rwanje nk'umugenzuzi w'ukuri kw'inkuru. Mu gihe Ghana ivuye mu matora rusange yarimo n'irya perezida, abanyamakuru bakomeje umurimo wabo w'ingirakamaro wo gutanga amakuru y'ukuri ku babakurikira no kubungabunga icyizere bagirirwa na rubanda. Reka noneho twerekeze i Burundi, aho nyuma y'inama yahuje ba guverineri b'intara za Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo, Muyinga na Kigoma bihana imbibi, abo bategetsi bafashe ingingo ko murekarengane bita ujirani mwema yamaraga ibyumweru 2 gusa yongejwe igihe, ubu ikazajya imara amezi agera kuri 3. Ku banyamakamba ibi ni ibintu byiza cyane bishimiye, kuko bizatuma abajyaga guhahira ikigoma n'abajya gukorayo imirimo itandukanye boroherwa. Iyi nkuru y'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bari Burundi turagezwaho na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda. Mu gihe bariko barahimbaza imyaka 20 iheze, hari umubano mwiza hagati y'intara zihana urubibe na Kigoma. Mu mpera z'indwi iheze, inama y'ababura amatari ba Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo, Muyinga na Kigoma bahana urubibe harafashwe ingingo ko murekarengane bita ujirani mwema yahora imara indwi 2 igiye kumara amezi 3. Abarundi ntibari bemerewe kandi kurenga ibirometero 6 uvuye ku mupaka. Iyo murekarengane itangirwa ku mipaka izwi n'amategeko, igahabwa abarundi bava muri izo ntara gusa, kandi gatangwa ku buntu. Ku banyamakamba iyo nkuru yatanze akanyamuneza. Ubu ni urangurira imiti y'ibitegwa Ikasuru mu ntara ya Kigoma. Nkajeyo ndashimye ko aha bariko baratwereka ko badukunda nawe nyene, kuko bagenzi banje bashitse Tanzania bagera ivyago iyo ejana imwe yabaheranye, ariko nk'ubu bayongereje. Je ku bwanje ndumva binyoheye, kandi n'abagenzi banje ndibaza bararyohewe kubera iki biraborohereje mu rugendo rwabo bama bakora imisi yose. Mugenzi we arangurira ibirato mu isoko ryaho nyene Kasuru, akabidandariza mu isoko Imakamba. Ati iyo murekarengane ni kirumara ku murundi muto muto. Urazi yuko ari Tanzania hadufashije gose utuntu twinshi dutandukanye, na nyamurya batuzaniye hafi mu isoko rya Gasuru. No kuri barakoze gose. Ayo Gasuru umuntu ari inyaza akaca garuka, nk'umuntu asimbiye Igitega akabagarutse, kandi utuntu twinshi ugasanga cyo niba kirose. Kubw'uwo mudandaza nawe uzosubira gusiba kujabuka yitwaje ko atabyangombwa afise. Umupaka wari wapfuye n'ubwishiringi ikiri hejuru gose. Umupaka wari wapfuye, uruja n'uruza rw'abantu bari rwahagaze kabisa, ko umuntu muto ntiyaciyungurutse. Ego ashamo byo bibaye kweri, no kuri byo bafasha gose. Ego nabo nyaburyo bazirese passe umuntu agize commande nyene iteba kamara amezi 4. Jeje nyene nari maze amezi 3 nasafira, nasuye gusafira ko ndayirose.
Kubw'uyu mudandaza arangurira mu masoko atandukanye y'Ikigoma amezi 3 ni kiringo gikwiye ku murundi agiye gukorera mu gihugu ca Tanzania. None rero turashima iyo ngingo kuko amezi 3 wagiye ari cyo ugiye kurangurayo ahera uza washitse ku kintu kiboneka. Ayo mezi 3 arinza kurengana na wewe biba vyakugoye kabisa. Ariko uri fisi ikintu cyakujanye mu mezi 3 uba vyagenze neza waje kugikora. Abandi barundi bazohatorera koyoko ni bamwe baja guca ingero mu gihugu ca Tanzania bajabuka bafise uburenganzira bwo kumara mu ntara ya Kigoma indwi 2 zitarenga ariko bakarenza bigatuma bafatwa n'igipolisi. Mu gihe bariko barahimbaza imyaka 20 hatangujwe ujirani mwema bivugwa ko abarundi bagera ku 800 bafungiwe mu mabohero atandukanye yo muri ico gihugu. Uyu mudandaza ati abagiye guca ibipande muri ico gihugu bazokorana umutima mu nda kuko turamaze kubona nk'abantu baza gukora ibipande baragira ibibazo cyane, baratubwira yuko barara mu mashamba bahaye bahunga abapolisi kugira barindire ako gashahara, ariko agiye kukamara y'amezi 3 ata umupolisi yaramwirukako arakora neza kandi agaryama agasinzira. Iyo muri ayo mezi 3 abafise ikintu amaze gushikako, ariko mu minsi 15 ari bagiye gukora igipande iyo bamaze kuronka iki naca bararonka. Hari kandi abarundi iyo babonye iminsi 15 igiye kubaherana baca bagaruka mu Burundi kugira ngo basabe iyindi murekarengane babashe kuguma muri iyo ntara ya Kigoma biciye mu mategeko. Abo nabo nyene bararonsa akarusho kuko amahera n'umwanya bahora bakoresha kugira ngo bagaruke ku mupaka bahabwe iyindi murekarengane bazoyaziganya. Abanyamakamba barasaba kandi kwikiringo ca murekarengane kirenze bakiraha Kigoma botahubwo n'abajejwe intwaro aho mu ntara ya Kigoma. Uyu n'umudandaza akunze kuja kurangurira mu masoko atandukanye yo mu ntara ya Kigoma. Urujirani mwe mu kindi kintu dusaba bo dushiriramo ni kumba dushize Tanzania naho basijirani mwe mwayoba yaheze umuntu ariko arabazigura ati yaheze umwumviriza apana guca bamupfunga kwi Tanzania ushitseyo ivyo gusigura ntabibamwo bacha gutwara mugasho mugabo urumva ijani mwe bimaze guherana geze Tanzania ilifo yuko bana abategetsi babo disigure bakabasigura bakatubwira yaheze mahutaye muhira amuze ubwani bacha bagupfunga. Kuri ico kibazo c'abafungirwa i Tanzania kubera baba badafise ibyangombwa, iyo nama yababura amatari yashinze ko abana bazofatirwa mu ntara ya Kigoma bazoca begeranywa hanyuma abajejwe intwari Kigoma bakavugana n'abarundi kugira ngo mu Burundi barondere imodoka ija gutora abo bana ibatahukane. Urakoze Thierry. Tukiri ahi Burundi, reka nsabe mugenzi wacu Desire Hatungimana akwakire, ariko noneho mu makuru ya siporo aho atubwira iby'ishyirahamwe ryo gufashanya ryashinzwe n'abakinnyi b'umupira w'amaguru b'abarundi bahagaritse gukina, bemeza ko bifitiye benshi muri bo akamaro. Gufashanya no guhurira hamwe bagakina no kugira inama abakiri bato niyo ntumbero nyamukuru bihaye. Desire. Iryo shirahamwe ryo gufatana mu nda hagati y'abakinyi bakukurutse ryavutse mu 2019 rirongowe na Pierre Claver Rurakamvye yakiniye umugwi wa Renaissance. Abo bafashanya muri komite ni Malik Jabil, Nzeyimana Gilbert Indere na Jean-Marie Mbuyi bakiniye Vitaro, François Ngendabanka Mutambaro na Muramba bakiniye Inter FC na Dominique Myambo wa Prince Louis. Warirongoye yabwijwe rya Amerika icatumye baja hamwe. Hari abakinyi benshi bakera bagize mu buzima bugoye kumva umengo bamwe baranasegereza, hama rero hacaza icyumviro cy'uko tuvuga tuti abagize amahigwe naho bakinye umupira bakahagarika mugabo bakaronka akazi bakora kumbure bakagira ico barushira abandi bakisununura. Tugenda gute kugira ngo tugire umugambi wo gufatana mu nda natwe turafashanya uko dushoboye kugira tugumane hamwe, tugumane ubucuti, cyane cyane kubera mu bihugu byacu sio kenshi mu bihugu byateye imbere usanga kumbure abakinyi igihugu bafite ikibanza kiciza kandi bakaguma bashigikiwe naho baraje gukina umupira barawuhevye. Umbe Dieudonné yakiniye Prince Louis muri kino gihe abiburayi mu gihugu c'Ububirigi, amenyesha ko yishimiye cyane kuba mwishyiramwe rigizwe nabo bahangana mu kibuga bakaba bahuzwa n'urukundo. Nukuri nagateka kuri jewe kubona mba muri iryo shirahamwe n'ivy'agaciro. Icyo nkunda muri iryo shirahamwe nuko twiyumvira
kuri bagenzi bacu ataco birengeje. Iyo turi Burayi turabonana rimwe rimwe naho umwanya utatworohereza tukavugana kuri bagenzi bacu basigaye mu gihugu. Feruzi Haruna yakiniye Vitaro uno musi akaba ari nawe ayimenyereza, avuga ko ababakurira bashinze iryo shirahamwe arabo gushigikira kuko ribafitiye akamaro kanini. Inyungu nyene irahari kubera ubonye umukinyi mwakinanye afise ubuzima bubayabaye, ntushobora kuvyakira neza wobona ufise ubuzima no gufashanya. Bamwe bamaze kubafasha n'ibimenyamenya, aba udandaza, ba walimeri bamaze kubagurira n'ibikoresho. Icya kabiri nukuza turakora entraînement tukabona n'amagara meza. Mu myaka ya 80 imigwi yarashamirana cyane ku buryo no muri quartier abakinyi bataramukanya nk'uko bishikirizwa na Theodore Ntunga. Uwo muhumure yabwijwe rya Amerika ko yakiniye umugwi w'inkona kuva mwaka w'igihumbi 1980 gushika 1984. Mu mwaka w'igihumbi 1985 yaciye atangura akazi k'itangazamakuru mu gisata ca siporo kugeza magingaya. Nawe n'umunywanyi w'iryo shirahamwe. Amenyesha ko kiretse kuja hamwe n'urunganwe bakaganira ivyo bateza imbere, ashimishwa no kubona abakiri bato baza aho bakinira, akizera ko umutima wo gufashanya watumye baja hamwe hari icigwa babikuramwo. Abakiri bato rero barabona yuko bikenewe cyane ivyo gufashanya, akaba ari akarorero cyane cyane kuri bo kubera babona abi imbere yabo, abavyeyi babo, inshuti zabo nabo nyene bararoye hamwe mu mashirahamwe cyane cyane y'abantu bahora bakina cyane kera, bahora bakora umwuga umwe, bikaba bifitiye akamaro kenshi cyane cyane si ugukina gusa no kuganira no gufashanya mu mahigwe no mu magorwa. Kugeza uno musi Pierre Claver Rurakamvye arashima intambwe iryo shirahamwe rimaze gutera. Inyungu ya mbere twaronse nuko amagara yacu twasubire kuyakomeza. Icya kabiri naco ciza nuko gushika n'ubu abantu bose bahurumbira ishirahamwe, hanyuma tukaba turategura imigambi yoshobora gutuma turonka ikintu cosahiriza uburyo bwacu buke buke kugira ngo tumwe dufatana mu nda, hanyuma n'indi migambi tuzogira kugira ngo kumbure n'abajejwe inkino mu Burundi nka federation bagira ikibanza bodoha kugira ngo tubafashe tubaterere. Rurakamvye amenyesha ko iryo shirahamwe ubu rurimwo abahoze baritera bakarisaba umupira w'amaguru barenga 150 bari mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi, kandi ko n'abandi babandanya binjira. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Reka tuvi Burundi tuzamuke tugana mu Rwanda, naho mu makuru ya siporo ariko noneho mu mukino w'intoki wa volleyball. Aha mu Rwanda uyu mukino urimo kurushaho gusubira inyuma mu mashuri makuru na kaminuza. Nyamara hari amazina akomeye yumvikanye muri uyu mukino mu myaka ya vuba, ibyatangaga icyizere ko ari umukino ushobora kuzagenda urushaho gutera imbere, kuri ubu bikaba byarabaye ikinyuranyo. Ibi reka tubibaze mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda uri Kigali mu Rwanda. Mu mateka y'umukino wa volleyball mu Rwanda, amakipe y'amashuri makuru na za kaminuza yakunze kugaragara nk'ibihangange mu marushanwa anyuranye. Kaminuza y'u Rwanda yaranzwe no kugira abakinnyi bayifashije kugira igitinyiro mu ruhando rwa volleyball. Mu myaka za 80 ndetse no mu ntangiriro y'imyaka za 90 hari abakinnyi bamamaye mu ikipe y'ishami ry'Ibutare rya Kaminuza y'u Rwanda bayifasha kwegukana ibikombe, ari nako batanga umusanzu mu ikipe y'igihugu. Urutonde ni rurerure, ariko mu bakinnyi b'intyoza Kaminuza y'Iruhande itazibagirwa twavuga nka Alexandre Mbabaje, Martin Bahunzineza, Robert Bayigamba, Christophe Nzeyimana, Cleophas Nubaha, Erikani Nyirishema, Ignace Nzaramyimana, Regis Murekezi, Benjamin Imenamikore, Theophile Minani n'abandi benshi. Kaminuza y'u Rwanda ishami ryo mu Ruhengeri nayo yari ifite ukuntu yihagararagaho muri volleyball ku rwego rwayo. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, volleyball muri Kaminuza y'u Rwanda yakomeje kuba indatsimburwa, ibikombe birisukiranya. Jean-Pierre Karabaranga, Michel Karekezi, Jean-Marie Sengiyumva, Elia Mutabazi, Emmanuel Ndungutse, Charles Nkurunziza, Eric Nsabimana uzwi nka Mashine, Fidele Nyirimana, Vincent Dusabimana, Guillaume Irakarama n'abandi ni ingero z'abakinnyi ngenderwaho Kaminuza y'Ibutare yagize mu myaka ya vuba. Andi mashuri makuru na kaminuza nayo yari yaratangiye kugendera muri uwo mujyo wo kwimakaza umukino wa volleyball. Ikibabaje nuko muri iki gihe uyu mukino watangiye gukendera ku buryo wavuga ko volleyball yo mu mashuri makuru na kaminuza mu Rwanda ikomeje gukura nk'isabune atabagiye kure y'ukuri.
usibye ikipe ya volleyball ya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye yasenyutse, andi makipe atakibaho n'ay'ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga n'ishuri rikuru ry'uburezi. Andi makipe ya volleyball yagiye nka Nyomberi, ni koleji z'ubumenyingiro za Huye, Karongi na Musanze mu bahungu na koleji ya Kigali mu bakobwa. Amashuri makuru yigenga yari yaragerageje kwiyandayanda ashinga amakipe ya volleyball, ariko nyuma y'igihe gito ahita asenyuka. Ayo makipe yagiye Mpiru na Nyoni ni kaminuza ya Kibungo Inatek na kaminuza y'ubukerarugendo RTUC yaje guhinduka UTB, amaherezo nayo iza kuburirwa irengero. Muri iki gihe kaminuza ya Afurika y'Iburasirazuba East African University yazanye umuvuno mushya muri volleyball. Umuyobozi wayo Calixte Kabera aradusobanurira intego bafite nyuma yo gutangiza amakipe ya volleyball, imwe y'abagabo n'indi y'abagore. Niyo kugira ngo ducarenginga andi makipe, kuyacarenginga tukamenya imbaraga zacu, intege nke zacu, ariko tugambiriye yuko mu minsi iri imbere tuzaba tubarizwa mu makipe ya mbere ane. Gusa ntibizatungurane n'ubu ko hari ikipe yaza mu makipe ane ya mbere, kandi biri gushyirwamo imbaraga ngo bigende gutyo. Niyo mpamvu twiyita challenger, kugira ngo amakipe yumve ko tuzanye ikipe z'urubyiruko zikomeye kandi zifite icyo zitanga muri volleyball. Calixte Kabera kandi aratubwira aho bazakura mikoro yo gutunga aya makipe abiri ya kaminuza ya Afurika y'Iburasirazuba. Experience yo kujira amakipe turayifite. Amikoro ya mbere ubwabo ni umubare w'abanyeshuri biga hano. Amikoro ya kabiri ava muri staffing. Amikoro ya gatatu akava mu kigo ubwacyo. Amikoro ya kane ni ubufatanye n'abafatanyabikorwa. Indi kipe irimo kugaragara muri iki gihe muri volleyball yo mu Rwanda ni ya kaminuza ya Kepler iherereye Kinyinya mu karere ka Gasabo. Twashatse kumenya intumbero y'iyi kipe nshya mu ruhando rwa volleyball, ariko ntibyadukundiye. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri iyi kaminuza inshuro nyinshi twifuje ko yadutangariza icyerekezo cya Kepler Volleyball Club, ariko gahunda zose twari twahanye byarangiye atazubahirije. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Inshuti muduteze amatwi, aha niho amakuru yacu ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika.